بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا خیرة الله و ابن خیرته، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین، السلام علیک یا ابن فاطمه سیدة نساء العالمین، السلام علیک یا ثار الله و ابن ثاره والوتر الموتور، السلام علیک و علی الارواح التي حلت بفنائك، علیکم منی جمیعا سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار. یا ابا عبدالله، لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى